Chako wuoth mar somo samoro jaketo jopuonjre gi twenyo gode mathoth mokalo gik mamiyo duoko samoro kuogi e yo makare. Kata kamano Jakinda Emakeyo, sikund secondary ma Dawamu Kajiado e kauntino oyudo max maromo 7.01. Jokanyo nigi mor ka gilero ni thoth jopuonjre nodonjo e skundno ero form 1 ka gin gi max matin ne 250. Japuonj maduong' e skundno wacho ni tich matek kod luor magisebedo ka giketo e ong'ala mamalo omiyo jopuonjre oyudo duoko makare. Kama jopuonjre 63 ne nigi max 250 koa e skunde ma primar koro yudo grade ma C+ kadhi mbele, manyiso ni gin kod geno madonjo e mbalariany. Nafasi ya kwanza kuweza kuwateua wanafunzi. Kwa hivyo wengi ambao tunapata si kwamba ni wale ambao wamehitimu zaidi kwa alama 400 au 380 na utapata kwamba ni wanafunzi walio na alama za kadri. Tuseme 270 na 320 na 350 na hao ndio ambao utaona kwamba wamezoa alama za juu zaidi. Kwa hivyo matokeo ya darasa la 8 kando na kwamba yawe mazuri ya mabaya, ni historia, itagharimu mwanafunzi nidhamu zaidi na kuweza kujitolea zaidi na haswa kujiamini kwamba matokeo yanaweza kubadilika. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa matokeo mazuri, na bila shaka na wapongeza walimu na wapongeza wote ambao wameshirikiana nasi, wazazi, wakurugenzi pia wa shule, kwa sababu ya kujiunga pamoja nasi ili tuweze kuzoa alama nzuri.